Hello loiti ho tuni hin Madlipz video ka hin semin athim zong ka hipon video shipding lozia ka hin bol hintin ipi hila loiti ho video pana achai channa na dingin ka hin ti me chule hi channel subscribe bolnai no na hila lungsit na nei ta in subscribe like share ana bolin tun video chu ana ve pan taw hite Hi Mike. And he said something to you in your ear that nobody could hear. What exactly was it that he said? Oh, kay kami chu Ngamginhou hin tuni ati pa ina ni Luis be se atuni se ka bol mong he ni Luis vale. And he is right, isn't Yes. Wait! Who are you? I'm Ngamginhou byte. I do? No ye. Mang pa o. Ana mo ki hai pa ne thong kin da hai jing na. Zan hinil ha ka jinun velkhat bek ki nga ip achu hu ka hello he ana dan chu nang pa Messi tu ni na ki chip chun nom na sanan inge nom ka se inza lobi en gol thum ka khumina head ya ka moin ke paw me avela hi da bang pe he ki no mo la ka tie nang nu hi na nam si ta ve kishil dom to hi ba na nam shit Mukshi bana halure mabu pamjo bana halure uni ba mai thongi mukshi bi nang tani Opo jingho kanu sa ki thadi cho nong lo di ham itia kai sanya ka fel kha ne henam khong di chula bahara na nge na pu to lo lewang I love you. Ingai please, heu. are chup avela na sei kilen na e ka zu do di hi chu mi banga hoidana bala to ka kilowe ti na khajang hello Boy happy father days gatio Happy Father Days. Ana WWE and John Cena and Batista we just kept on the fighting and step folk we step pants we kind of John Cena pan cool what's got fool in the band Cena but it's not too had a pants is John Cena bad show when it's weak no